formation a lut taila kanan FC lama hianin ani hianin 4-3-3 formation an ron mangdona goalkeeper a puya aw manga tlarhnung lamen chamte Michael nunzira le ruat ki maten roning kopanga alai hian mangai kima lomale Joseph ten roning kop don buka tlarhmalama hian right winga te puya left winga ti valpuya le center forward ta ti zetate ronom dona coach Samson Rameng moya ani SAIKHAMAKAWN FC lama lut vele taila ani hian 4-3-3 formation ron mang anga kan mong hian ani lam hian goalkeeper R13 an ron man chun zom dona tlarhnung hian hun ruata ropuya Jojo le Samuel ten ronomanga alai lama hian remlala dongkima Kiran Chetri in kopin right winga kimkima left winga Zira le center forward ta amuanate kan mudon ani semi final lut ngal thei turin hun tha an nei meka chaklo ni ro chuanin last game an khel tur hataf donang renga sak poimo viau ni penalty en pila thai fu zau kha chomina langa Zira semi referee na ham lava anin kat chiang viau buka ma semi referee khana ham tlo ennon le chin taila replay a khianin khi Michael a khianin thai cha thai fu zau ani SAIKHAMAKAWN FC lam heng goal thum goal nin ne nan chang thunga head to head ai chuanin anin machon nong pahnia tum khat ve ven chakani Kiran Chetron tawle da Zira goal thatak kan mu mai ro chu offside man Kiran Chetri hapong Mizoram Police FC Kanan FC nan le pel thei ti makha game alu le phole Zira ball thon lu tangin Zira chance la ne ya goal bana pertlat mai Zira china ha chang goal ada offside tun trum chu season niam ta po chon pui FC kha maktak mai ni petling zo tlat lo maya amale season han chan mari FC khan tal boya mar chon ni ro playoff tang han ronin pet kai zui le nia tiang te po hom theli aresa super safe dik takani kha chu corner kick Loma trangin Aresa a beng chuak tan lo Loma corner trangin chui lut der mai kha zet chu corner tanga Mizoram Premier League season kalmeka goal masaber kan muta Loma tiang kha football hena thleng zen lava tinon le poni se voi soma voi khat poti theingem ti turang velani a chui thal to ki Loma corner trangin goal a khung der mai thok lut moi Aresa kan fak chaw kha che sual ve tlat mai thimieng gol tang khen taila Loma thok phei wang maya moi ngang mai kha chu Kanan FC lam ti khan Mizoram Police FC ne na inkar an sor zim ta point som pani nen pasari na lom sui ma se Mizoram Police FC ne na an inkar khan sor zima to pa ti shep ma semi final lu sham kan han tia chan tung game lo chaka top zana po result tha nei lo po semi lu thaya khan ta chona thazok thei turang ai nia amai ro chu antan har san na thlen turin ruat kima aron langle sok maya goal aron taulut Kanan FC defender veng south tlangwala nia ki entaila Aresa ta na harsalu tuktoni 2-0 in Kanan FC playoff atanga tal suatumin man shoi ta der mai kimeng gol tang henen le tar ti zeta taw tang nia ruat kima tawlu thalutuk sini fain man shoi ta set piece tang gol ni lu der mai Jojo tangin Samuela la ya vorphaya Kiran Chetri Kiran a ball lupuya penalty na pil ma se referee na ham lo tum ni na pil na ni tawa Jojo tangin Samuel thu ball chakop me Ziratan Zira la ya amuan thopa remlala a shot down mo kan tia mai ro chu selfie slow mamani handball tlat mai kha che pernal maya
chiang ni ma pona complain lem lova SAIKHAMAKAWN FC tan hun tha an sipur su chen theina hun tha ni dongki ma gola chantir chan 2-1 ani nga chantir thengem dongki ma gola ta tlang sok mai ava moi ve dongki ma free kick moi zet mai mangin SAIKHAMAKAWN FC lamin an support ti khan an ron su then ta samphai khot suak nge mai khania dongki ma center midfielder free kick thatak mai ron srilu ta ennon le tel khi deflect zau khiom ni na langa pui khi out position to chumi chueng e chan kan ti chan deflect zau ti na ni alu polu thashim shim boka dongki ma ennon le taila ki a chui that pi lam ho kha pernol ani kimkima SAIKHAMAKAWN FC lam handball tat mai penalty SAIKHAMAKAWN FC lam an sipur su zau thei turin hun than nei der mai an nora soitang khanin thorim ra seng thei turin hun than nei tlat mai kentala amuana tangin nia amuana chuya a pernol ani o a chiang ani amuana liam wang hun rei tak chol ron kir le Mizoram Premier League ka a gol som na khongin an sipura su zauta amuana komin season z chu ni poi alin a al ani bethlem veng khang tlangwal ani a gol thazet mai ennon le tai lakhi penalty a chui thashim shim boka puya chui khi puya dive khi dive po dive dika mai ro chu amuana a chui thaema marchatun game a chan tlan na lai ron thlak lok mai zira chan soma laya amuana boka mai ro chu ani tam hlei deuh hlek dongki ma chan sanei space kiran chatri kirana gola try zira chan sanei le ha non zira ti suala kiran chatri kirana zira pek tu roma amuang shetani kimkima gola da luta puya second ball ne amuana atnai chil lutuk to ni amuana uingang maya awiyom bokani hi ennon ne tara kiran chatri khian adong to in ball control lawa kimkima Melam siya ball ron tholu ta puya second ball ne amuana nai chil tuk to mama dong to ball control man tlat lo ni chamte a train mai kima te pui tam ball for wang maya zira ball chu saka zira fola ma se play on remlela Velam Sira Kim Kimatan Kim Kimagola try amuana Joseph ale Michael dinga team captain Joseph a chui zogari noma Joseph a thonun wangwanga are sat are cha se suala gol lut te ulutuk set piece an hlawm kanan lam tisual deuh ni lang khi boka loma gola chuya jona dang that tak zetani ronin thak deuh hlok maya thanoma mangin gol shot kan mua aresa ti zeta ma train kimkima remlala kirana va tran thaem kirana gola try kiran chetri gol moi lu tuk tak mai ma train kan mule tange nge tlang duam tlang wal nge mai khanin gol moi set mai training bon lu tuk mai anei nu aron chui lu ta enon le tengki alut moi ni puetan
ahar salutuk to khan omale lo mate hi entaila thano male lo mate kat jok nuwa gola traya kiran chatri ngai mai hakan mule ta a chui lut moi gol ru ka khung ting ta SAIKHAMAKAWN FC hi table pathumna an chhota an din muna thavele ta viau mai 2032 an ron comeback ka Joseph donc man chu sak thaviawa se full ha ma ake hana tok masazok a ang riau mai KANAN FC lam id football tournament semi final in pet kai thei khopin an tha id kan ti chon Mizoram Premier League club te inel na thau khania mai ra chu Mizoram Premier League kai ro an han tal boy de ulaka coach thak ngai khop te khan han omania loma bola trangin ava moi te em a goal ta KANAN FC lam an sipur an sut tange nge lan sanga ben satanga ron lut liam thutlung aron thak tu khanin goal thataka ron khung ani en non le tai lakhi a har satoni offside box yo ti seta back volley khap at hare khop maya goal ban an per zawa khami kha taulu tani 3-3 ni ya sa table kha ai son vele ta ti khan tuna khanin KANAN FC pialama hianin din thar FC le MLS FC po an tre roi na rinom aizol FC le MLS FC tumanga chan mari le din thar ting zong khani theina oma aizol FC le lam zong tak chan din mura thaviau dona MLS FC lam chuti ro chan fight thei via ta SAIKHAMAKAWN FC goal leta amai ro chu fall a om man tat mai no referee kuta thaka red card zira match ma sa red card kan muto tun trumpo red card kan mule ta zira enon le chinla tu na thlenga ha a ke khai chiang ani a ke kha khai sang theta referee thutuk na siam sual lem lo ni kha chu enon le chin teng khimi eng gula tang khian a hloi thadewa ke kha thil poimo tak khani miawa wang khanin alo thei lo chang khom ve thin puya red card ma no choni ve boke KANAN FC goalkeeper puya red card ki khila khian taila amona khimi a kwa rek type de oni data puya khian khimi khini red card mu chana chu coaching staff lampo card mo ngai nomni na lange goal shot kha chu la box sia ole tikhan in khel chu kan zo fel ta 3-3 in thel an ngai ta ani in khel bo ruak atanga o in khel zawa bo ruak om zui le a kha chu atul tuk to lo ani table han update ta ila tihian SAIKHAMAKAWN FC panganan lom chun zoma point som pariat ani MLS FC hianin head to head an that lo zong wangin pangana anom meka tin KANAN FC lampo playoff an khel angai don ta ni Mizoram Police FC in head to head an thalo zoka atop zana chakpo ni se head to head a thalo zok an ni wangin playoff an khel ngai dona among lambi kero chinfel anita semi final lu turero atop zana chinfel angai don ta ani